Pengalaman live sorry bang aslem nomor don internet problem hani ha laptop jonga ada ba tang aslem dapat ba ngan check channel jong pi mentas ngi hani ha laptop jonga mo nomor don internet problem hani ha laptop jonga ada ba tang am yo are ban check I hope you osngo bang akren lada pi osngo bang akren de sngo ba ban comment de sngo ba ban share link jonga ni video hani ha telegram channel mo sngo ba ban share ngan ngan share link hani ha telegram channel mo pilatip any day live channel checking video ngan check channel jongpi de sio baban comment la dapi doni nu problem haga channel jongpi sio baban problem ngan check ga ngan check hani laptop jongamo namar don network ra hani laptop jonga da baita ngam da re ban live hani laptop jonga da baita ngaslem sorry ga ngaslem kanu ngaslem khadar minute sorry kata mo friend lapi kwa ngan che channel jongpi pila ban comment ngan che channel jongpi ngan kre comment jongpi ro so iwi ro friend lada pi iwi ro friend lada pi pat like de so ba ban like ro mo like kre de ban like so ba ban share ni link pelok jongpi te so ba ban comment so ba ban comment ngan che channel jongpi ini nu bro bakwa bangan che channel jongpi de so ba ban comment kloi ngan che channel jongpi ni laptop jonga I hope feel active don re dang we bro ba comment no friend nu ba ko abangan che live channel jong pi se ba ban comment ngan che hani laptop jong amo namar long don network bahare bai dang one live agni mobile jong I hope you osnyo banga krani pi tadapi osnyo do se ba ban comment hoj ba ngai osnyo na tadapi osnyo do se ba ban comment dan lain ngut ibro bo join live te kuble chibon me pi aya por jom pi ban join ni live session I hope ila ajin hatu wa link ba sen kong ala i don san nen rutli ki light sorry ga tamon mar pitip em thau don network problem te le kum no ma tele da pi pat light des nyoba ban light nyoba ban comment ini problem ba pi don ha channel jong pi nyoba ban comment ngan che channel jong pi ha laptop jonga আমার friend balik aku aban check channel jong pinong friend nama ai ibun ha ki channel jong i bruto po meglia la monetization dang baki yo to strike kat ka ong community guideline strike ka thokom tu ya la da pi yo to community guideline strike the friend pi mla re ban ban la ka channel jong pi ka monetize so mla re ban kumai sa balai namar pi la yo to community guideline strike bhai tai nga one life ta ka check channel jong pi so to bhai tanga one life tanga ko man channel jongpi yang ai I bon ha ki youtuber bo don 1k subscriber sejong ki subscriber channel jonga ko beli chiboni pi lada pi kwa abangan channel jongpi singa ba ban comment hado matam don tang wi pro bo comment singa ba ban comment lada pi kwa angan channel lada pi kwa angan channel jongpi singa ba ban comment mo I hope friend pila asnya utho singa ba ban comment lada pi pat like de singa ba ban like ladapi pila ban share ni video ipolog jompi rol da di polog jompi ki youtuber pila ban share ni video ipolog jompi ladapi mde youtuber da ladapi ko aban long youtuber lo don ha question am kumnu ban create channel te kumnu pi shoot ga video hai application yo pi edit ga video kumnu pi chna ga da thumbnail kumnu pi remove ga background photo jompi ita question don come bafik comment namar lada phim de youtuber da pidon kam ban comment ni kata lada pi de youtuber pi don question oi ba kumnu ban pen he ga kumnu ban pen he ya ga hoi ngan check channel jong piro pas ko nga ko ban klik wai tamo pen nga om pi lada oh pertemo ini ni ba comment ab mo ab kerja live chat donu cham cham ngai iklan ba ban message telegram ro blej bon cham ba pi message ngan check channel jong pi ni laptop jonga lai tingre ngan check channel jong pi dengan ngan itu ya problem ba pi le channel jong pi ro ma ta sia ba ban like la pi pan like ta sia ba ban like la pi pan like ta sia ba ban like pila ban share ni video pelog jong pi ta la pi pa subscribe sia ba ban subscribe ro ma dengan check ya channel jong cham kateng jong channel de yu channel cham mau song cham okay cham ngan check channel jong pi ni laptop jong ngan terus nyo tho ya problem dan ha channel jong pi ma
Nomor don internet problem nang ba baita ngaslem ban one life pai ha laptop ro ka ni YouTube kam open hirate kumni jingjar pi nomor don network problem am jingjar ba ada ku aban le ini ni kam ro ka chimpor te ada nga one life ro da bon ki pro pai live video ro kin skip no aga live baita sa te kumnu ngala aban le ama nomor de network problem mla aban le ro dengan cek channel jong cham ro cham sima baban yang mo ngan cek channel jong pia ngan open new hotspot dengan cek channel jong pia ania laptop jong amo nomor slow prat internet nong baita da mla ani laptop lo kam kidra menda one life da kalong kumni ladang am one life nong kam long re kumni dapat video pa boro ka fast ba internet tang balada one life dan network dan e ga ong. Siapa baban komen ini nu berubah kuangan share channel jongkir siapa baban komen te ucham ngan cham monsong ngan share channel jongpia gani laptop jonga dengan terusnya to ini nu problem bapi le ngan terusnya to ya ada problem lama ya ngan open coba gani live channel dengan share channel jong page friend lada pipan liders siapa baban like mo nga siapa baban like oke oke ini ucham to cham ngan share channel jongpi ngala cek mentahani laptop jonga mo piosnya em bang akren ni pi dada piosnya udah siapa ban komen oi oi piosnya e cham ngan channel jong pi menta ngala copy aga link jong pi dengan link ha YouTube dengan cek aga channel jong cham dengan subscribe aga channel jong pi ro lai tengra e piro siapa ban subscribe aga cham chaum cham siapa ban komen biang ngan cek aga profile jong pi kadai ne em ni profile jong pi oi kadai ma Ucham pidon live spanya Hyundai subscriber bar live arli video ba pila upload pila bon subscriber te ini video bon ini video de jong pi ne oh am wan pacham ngai i ga best si channel jong pi tamba first of all siapa ba ban upload video le jong ma upload video jong pi lada pi upload jong iwi pro to siapa ba piro don ha video namar lada pim don le ha video da den ki pro pi ong o pi copy ye video jong iwi pro ne da baita lada pi upload videos first of all pi piro don kam pandan ha video jong pi pa emta ni channel jonga a channel jonga ta ni video jonga ai tukum ta cham piro don kam ha channel jong pi lada pi upload ini nu video ro first of all don kam i video jong pi ma ani ngai i besa views ro pi yo by daily views pi upload anyway way problem ba pi le nang friend phim jo upload video ra daily oi phim jo upload video ra daily pa new cham don lai spa nyau kandai subscriber ma te u upload video menta la chi banai upload video tang way ro upload re tang way video ro upload re haden chi banai u upload way video oi to pacham phi upload manin way video phi upload chi banai phim upload ra tang way video ro cham bali gum tamo pai phi lada phi i ha channel jonga picture ga channel jonga pas nga upload video daily bale nama nga trade daga mon jonga lada pi trade daga mon jong pi lada pi upload by video daily the hawin na hawis ni ka channel jong pi ka video jong pi kan viral by lada ka video jong pi kan viral to hoy pin complete by eta 1k subscriber but 4000 watch time ro te cham pai so i vero cham akwa ban ong pi phim don thumbnail ra han channel jong pi ngai ep upload video pi chu upload ai video don thumbnail don e ra cham don kam ban tip kumno ban kre thumbnail ro phim don thumbnail la tangi we ro pai channel mental adi chisnem kanu tali video pi upload live tali video thumbnail ro pim tipra ban create amgan che video yang pi bon em ga description on che description yang pi more description dom dan ere te kumno ki bro ki tip apar khat de pi pai pi chu upload ai video da pi tho ai ni thumbnail chat idari pi tho nong hoi kila tip chat adari ne mo te so vero pim tho re thumbnail pim tho re hagani ha description ro pim tho re so vero pim don hi re thumbnail ro apngan check next video ro apngan check any video so vero pim don hi re thumbnail ro ka best si video ngam ong re kam best so I vero ngam pi ba lada pi upload igi ni music jong i we nong ba ka channel jong pi kam monetize re sisa ngam pi lada pi upload music jong i we bro
te lada pi shoot ega video ka channel jong pi kam monetize pe chu we sky ba pi upload ega ni video lada day short video lada day 60-second video to hoi pi la aban upload digi music jong ki we bro tamba ini day long video ni pai r minute lai minute don 0.4 don ini 0.54 ro tamba ani pi shoot ega video jong portrait pi tip ini pai ini day portrait pi don kam ban shoot kum ni pi pai suppose ani day mobile jong pi ma suppose ani day mobile jong pi lada pi shoot kum ni lada pi shoot ega video kum ni ta ani day long video ni lada pi upload short video pi don kam ban shoot ega video kum ni pi pai pai ngau pi pai ega reel woro i reel ro ki bru ki upload video kum ni long mode ka day portrait mode lada pi upload kum ni ta day long video ta ha YouTube especially ha YouTube lada pi upload kum ni ka YouTube ka ong kani day long video ne lada pi upload kumni ka day short video pai manta ani video jonga pi pai kumni ani day long video ni lada pi pai ya short video kalong kumni full screen tangba ani day half screen ni kumni contoh tepat ngon pi lada pi wa ban upload video ha YouTube pai ani video bo apa pi upload ka best ngam ong rekam best re pi so we pi ani music bo pi use ani day music jong pi we ki group Talada pi kuat ban use music jong ki wei bro pi chana video daga short 60-second video 60 second lada pim tip pilih ha channel jonga pi tho ka tho du short nem chukli ha du short dapat kumnu nga chana short kumtu pi don kamban chana kumtu pi don kamban kre short video ha short video friend lada pi use ga music jong pi wei ro tangpa ka channel jong pi kan monetize oi ka channel jong pi kan monetize lada pi upload video jong pi music jong pi wei bro tetapi upload video jong pi music jong ki wei bro dekat channel jong pi kan monetize I hope pi langsung tu ha long video tetapi upload video jong pi tang ba music jong ki wei bro dekat channel jong pi kan monetize te I hope pi langsung tu te semua ban like tetapi pat like te semua ban comment ini bro ba kwa bangan check channel jong pi semua ban comment ma the next nga bangan check yang ni kuari wong sar kanu haja subscriber ne kini ki youtuber ki la sedang ban kemai bisa pengon pi kuari ne kuari QW hoi kuari pengon pi kuari pai subscriber lada pi don 1000 subscriber ro phila ban kemai bisa lada pi don 1000 subscriber lada pi complete agata 4000 watch hour te phila ban kemai bisa dengan YouTube contoh pai menta pi upload video daily ha YouTube menta ha video jong pi don dollar re lada channel jong pi kala monetize don dollar dauta dollar mut ka lada pi upload video ka video jong pi kan kamai bisa pi mentang upload video daily ha YouTube hoi ngatip ngam yo dollar le ka video jong menta video banga upload daily rom don value re balai nomor 4 don ne uta dollar tangba on pi haden chitiau ne haden chibnai ka channel jong kan monetize telada ngala complete kada 4000 watch time telada upload awi video ro kata video kan kamai bisa nga biso to kadang upload awi video ro atau video kan kamai bisa nga balai nomor ladon dollar ha video jonga mentam don re hoi mentam don re ang bahaden chibnai kan ngan complete dengan 4000 watch time mentang ladon lai hajar saus pa kumta te haden chibnai te ngan complete dengan 4000 te ladang complete dengan 4000 ro ngan upload video kumnu pilaban pin video tu pin dani da Google AdSense te kumnu pila aban apply uta pin hagani ya YouTube channel sponsor ngan create video the first of all ngadon kamban complete dengan monetization jalada nga complete kada monetization dengan anyo uta pin te sponsor ngan chana video ipima I hope pila so to te bhai tang on pi friend menta video jong pim don value ra ho nga so to menta pi upload video ha YouTube video jong pi kam kamai bisa re nga so to ya kata do ngaro ngatim nga menta ngala upload ars pat lagi video Arspa lagi video ngal upload ha YouTube yang bangam jo besar datang cidengka contoh ngam jo besar datang cidengka tang bahaden chibnai ka channel jong akan monetize ngan complete ada 4000 watch time ya awi video banga upload nang hatu video kan $0 utau dollar mut ngan lada pipa ya video lada don advertise datang ngan kemai bisa mentam don re tang bahaden chibnai ini video banga upload the 1 year ngala upload video ani YouTube channel jong chisnam ngala upload tang bah itu video bang ngala upload chisnem itu video kan don dollar kan kemai bisa nga emot pisau tu haden chibra ladang upload video awi video nga upload atau video kan kemai bisa nga I hope pila so tu
query pa ngau pi lada don 1000 subscriber lada pi complete ga 4000 watch time tapi sedang no ban kemai bisa na ni YouTube mud lada pila complete data da ka channel jong pi kan monetize ya ini nu video bo pi upload ha YouTube ya ata video kan kemai bisa pi I hope friend pila asno tho lada pi don question pila aban keli jong query lada pi kwa ngan che channel jong pi da se ba ban comment ngan che channel jong pi ro jong new jong cham ngala channel jong pi ka channel jong pi ka best we problem bapi upload video jong pi tang ba music jong pi we I hope cham pi last no to lada pi don next question pi la ban kili dengan check ni channel jong ni query udon kan nu udon pra subscriber tang ba video la upload nyau teligi video la upload short video hoi short video long video ro upload ado views ro yo hi epai ngau pi query pi views ro pi upload tang nyau teligi video pi la yo pra teli subscriber community video ba pi upload bon ki bro ki pai community video da pila aban upload daily community VFX video am bona ki bro ki shotan na ba ban pai community video tapi start ban create video community hoj pi upload video daily community ai mentala sau bonai pi upload video cho tim pai ngam pi lada don jing interest lada pi ko aban kemai bisa online lada pi don ada interest jong pi ban kemai bisa online sedang no ban upload video daily menta pim yo ra hoi menta ngaso thol menta pim yo views re menta pim yo subscriber ra hoi ngaso tho tambah ka YouTube ro kayang EP kayang ngan pa uni ba haden apo chi benai kan tu video na ka YouTube kan chim experiment jong pi the piro don kam ban le ga experiment bad YouTube kumno pi upload video daily a we video ro pila ban upload pa jong ni query kumni video hoi ka best nga i kumni video bon ha ki best video jong pi tambah we problem nga ong pi pim aire ga thumbnail pim aire ga title description rom dan description rom dan re thumbnail rom dan re ro title ro pim aire temut pai ngoi pi lada pim aire ga title lada pim aire ga thumbnail lada pim aire ga description itu berubah pai ga video jong pi kitip kumno ka video yo ni ne ta bhai ta ngoi pi chwa ban upload video chna ga thumbnail kumno ban kret ga thumbnail ra pim tip piche ka channel jonga ngala upload video kumno ban kret ga thumbnail ngala kret video chpanta coba ban che ga ta video lada pi don interest lada pi ku aban kmai bisa na YouTube lada pi don ga da mon jopi arjar arab so wan kmai bisa na YouTube pi don kam ban le ni kumno first of all pi don kam ban tip kumno ban kret thumbnail second pi don kam ban tip kumno ban ad ga title third pi don kam ban tip kumno ban ad ga description ro swata ngala chana video ani channel jonga la don video YouTube master in khasi hatta A to Z detail ngala person thoi pe chang YouTube phila aban check ata video ro bisa to query ka best video ngam ong ra ka jong new cham ro ka best by video jong query ro ka best by video yang ba kim tip re ban ade ga thumbnail kim tip re ban ade ga title kim tip re ban ade ga description ini likely ki problem pidon bisa to I hope phila asno to next question ini nu bakwa ban kali question siapa ban kali lada pipan like des siapa ban like ro siapa ban share dengan video blog jompin lada ini nu youtuber lada de youtuber blog jompi siapa ban share dengan video blog jompin mar ngan channel jompi te piro siapa ban comment query I hope phila asno tho lada pikwa ban tip kumnu ban kare thumbnail kumnu ban adega title ita video ngala upload siapa ban share kata video ni channel jonga terada pim chem me kata video siapa ban page telegram comment ba ko video chata dengan send kata video telegram promo I hope pila so to the coverage bon friend bapi interest ban comment bapi interest ban ai ga po jom pi ban pa ni live session I hope yo jing mutai ni live session lada pi yo ada live lada pi yo jing mutai de siapa ban ai ga thumbs up promo mar mudon ni re bro ban like adom taro siapa ban like do and next ini bro bakwa ban klik question siapa ban klik koloi coba ban klik don san ngot ibru live session telada fiton ini question babi don ha jaben jong pi coba ban klik lada pimde youtuber lo mle lada pimde youtuber lada piku ban sedang ban long youtuber hani arjar play la wes arjar play pi la wes ya por jong pi temta la poi arjar so
Lada piku aban long YouTuber arja absau friend first of all two channel bapi use barim delete two channel. Nama bale na don 1 year channel tem don jing mentai cho lada pi upload video daily lo. Haden kan minus aga tu watch time bapi yor. Menta ngaru kumtai menta channel jonga la don one khat lar khalai kasau kasan brai la don. Kasan brai ar nai watch time kala minus. Ar nai watch time kan YouTube kala minus. Tapi tang pi lada piku aban long YouTuber hani arjar arjar apsau umpoy lada piku aban long YouTuber hani arjar apsau first of all pi tu channel barin delete ya tu channel create channel thamai lada pi create channel thamai first of all upload video daily pidon kaman upload video piong ngan tre hani ngan upload video hapo chibnai ngan upload live photo video hapo rup hapo arbrai ngan upload rup photo video hapo live ngan upload live photo video ong kumta ngala oi PM menta pi upload video pim yo re bisa oi ngasang to video jong pim don value re menta yang ba lada ka channel jong pi kan monetize tu video ba pi upload kan kemai bisa pi cirta kan kemai bisa pi cirta menta pi chu sedang ba ta ka video jong pi kam kemai bisa re mar pi don kam ban complete ka 4000 watch time 4000 watch time bar 1000 subscriber pi don kam ban complete kata bhai ta pim la ra ban kemai bisa tang ba lada pi complete kata tetapi upload video new video ro ta video kan kemai disai pi I hope ila song to tetapi don jing please ba ban kali te don uni ba o comment keteng jong o kasep ka talent channel kasep kasap ka talent channel keteng channel ro bas ba te uang siapa sar ban check jongaro hoj hoj ba ngan check lai tura ngan check channel jong piro te jong new sam ate jong new query ngala check channel jong pi telada pi don question siapa ban keli mentai mo ta mentang ngan check yang new concept ka talent channel ngan check channel jong o kabes ba keteng keteng ayu ni ba ini de unique keteng ini bang kabes ba keteng ba pi ai kasep ka talent channel PI pengawan pila da PI kerteng kumni siapa kan create logo ro lai ai daga foto jong pila mar kerteng channel pila ai kasep ka talent channel temut ani channel pi create mderech phang yong pi mderech phang jong pi ta baita au pi lai bo daga logo jong pi create logo pila pan tho ha ni ha logo kasep ka talent channel kumta pila aban create ete pila aban bo ha ni profile jong pi Ladam de re jong pi lada de jong pi oi pila ban bo daga video daga nia daga ni foto jong pi tang ba ngapa jaga channel kasep ka talent channel kemut ani channel de spang talent nong pi ai daga profile picture jong pi eta de we problem ma ngan che channel jong pi menta pi la don kasep ka talent channel menta la don prap kandai subscriber la upload live lagi video te kabesi pi upload video kumni daily upload video live video prap kandai subscriber la yo short video pi upload ke biang hello long video ro pi upload di ke best video pa pi upload te we problem pa ngaon pi we snya ba ban up high ni problem tada pi kwa upload video jong pi ta don any way video ba pi upload mix song coba lai upload re komini don jing munte haden menta pi yo views hoi nga so to menta pi yo views bon gi bru ki pa ni video tang haden la channel jong pi ka monetize ada ka channel jong pi ka monetize ka youtube kan ong community guideline strike balai namar pi upload video jong giveaway piso to ka sep ka talent channel piso to nem menta pai lada pi don mention jong pi lada pi don mention ban kamai bisa na youtube ini nu video ba pi upload jong giveaway bro coba delete no coba delete no friend coba delete no balai aden pin yo ya ada jing saja balai nga pi friend namar chi phone ne ar phone di bro bala send ga screenshot jong ki channel jong ki la monetize kila apply ga monetization tang ba kimla ra ban kamai bisa balai amar ki upload video jong ki we bro kasi ba lada pi ku aban kamai bisa lada pi don ga mention jong pi ban kamai bisa na youtube lai upload lai video jong ki we bro oh I hope pi la so to bon ha video pi upload jong ki we te bhai ta mla re kumni kabes video jong pi nga mong rekam bese upload video lo jong lada village ro upload video lo jong pa ni we ki photo wa emsur r non jung mutai kumini ba kabel si kumini video ro ki bro ki interest ba pan pai pi yo views ap nyaw ar pandai
art penru country mlele da mata first time em ko views kan decrease bai so I vero ba ngawan pi pai pi menta pi la atre kanu la atre chisnem pi la atre hapo chisnem pi upload video kanu tali like to like tali video any view video ba pi upload like sa khlau lai sa sau pak village lai sa sau pak village any video pila upload chip nai one pila ada pila upload yang video jong pi tamba pim pai ngau pi coba upload video daily ada pimla ban upload video pi shooting haga mon jong pi chitio ngan upload video lai tali chitio ngan upload video sau tali kumta pi la ban ong te lai upload video chibna away video aden arnai pi upload away video aden live nai pi upload away video yo jing tai jing mutai re don jing mutai re kumta yang awai pi kasap katalan channel ngawai pi please create thumbnail ro don thumbnail la don tai we thumbnail ro ni we thumbnail ba pi use tapai nga I example pi ba pai pi I thumbnail ya gani we video amo pi I thumbnail ya gani video ta pi yo views kano 30% punyo views pi yo pi I thumbnail ya gani we video pi yo 30% punyo ni bro ba pangani tiam pi yo 30% punyo views tani we video chang new turmeric piyo rubo sau views boleh piyo nomor pi ayega thumbnail so to nomor pi ayega thumbnail baita piyo yani rubo sau views menta pi don kam ban thing lo jong o ladangi I thumbnail mut ki blue kin click ba yaga video ne las yo to I hope pilas yo to de so baban upload video lo jong lai upload a video jong ki we pro lai download a video jong ki we pro to upload hagani YouTube channel jong pi I hope pila so to ma te next new bro ba kwa ba kan share channel jong ki se ba ban comment te nga jong ni ka sep ka talent channel ka best video jong pi dang we problem pile pi upload video jong ki we bro da we problem pile pim up pim kre thumbnail pi dan kam ban tip kumno ban ade ka thumbnail namar pai ngala ong pi ani video ba pi ade ka thumbnail pi yo views kan no pi yo 30% pi yo views pi I thumbnail lagani video ba ita pi yo views kan ni so vero joni turmeric pi turmeric em pi yon rupu sau views pi I thumbnail ta pi yon rupu sau views ada pi I thumbnail da pi yo ahira gani views so so to ta bai tang on pi important pa ban ade ka thumbnail ro mo so baban ade ka thumbnail hello good evening bro kublai jibon kk susyang kasep katalan channel I hope pila so to da pi don question pila ban kali ini bro ba jani hani live session lada piyo jing muntai daga ni live session so ban comment mar lada pi comment lada piyo ada jing muntai dengan ngan yo ada power ban one live every Sunday da ban so to ipi I hope pila so to te jong ni cham la check jong kwari la check jong ni kasep katalan channel la check jong keke susyang hello good evening keke susyang ko blai jibon bapi ipod ban ya gani ban live ban live da ban kan ban nga ko blai jibon friend ini nu badan question sa ban kali lada pim don question dagan off no ya gani live session tengin one live next time haga Sunday ngan one live biang dengan check biang channel jongpi ini channel bongal acek boro la de chisnam tengah pi lada pi sio tenat pi la ban delete ga channel jongpi bata arjar arab sau la wan uni December best for ban create channel thamai uni December am best ba for ban create channel thamai pi try daily pi upload video daily te hade arjar arab sau fan ngawan pi ka channel jongpi kan monetize bai tamba pi don kam ban try daga mention jongpi ada piku aban upload video pang gaming ada piku aban upload video pang comedy ada piku aban china short film ada piku video pang education ada piku video pang ania cooking pilaban create video pang cooking ada pi interest pang vlogging create video pang vlogging kumta ada pi interest pang jongaro kumnu ngapan sino thoi bi kumnu pilaban komis mai bisa online pilaban china video pang ataro arjar arpsai de por jong pi arjar arab play last step lelere enta arjar arab so la koi te ni arjar arab so pila ban mai bisa ngai YouTube friend I hope pila so to telra pidon question ini no pila ban comment dengan off no ini live session dengan one live next week Sunday dengan one live telada pidon question ini no pila ban message ledangan off ini live session da pila ban
message ani telegram group do telegram group ngala ayo to team discussion atu team discussion pidon kamban discuss lo jongro. I hope you langsung to ngan off no yang ni live session mo. Bye. Besibon bapi iPod banjanya yang ni live session do the next week ngan one live yang dengan channel Jong Pimo. Ko besibon ipi time time nas ni friend. Bye bye.